Jason Ram bat kinong buot jonga empat long ra na kani kada babun hi gitu ki babut Jason Ram ni ki kiksut ngangan ongi pi I am not afraid Jason Ram followers I am not afraid for you I number phone jonga ya kano kasingi ba unwan peniap nga lada usubar ngam kai tanga Facebook hakato ka post jong Jason Ram kani kam don jumur inga sto na kani kada hanangan ot ngan le bali ISIS ngang ongi peleng ISIS ngam ki iru tang kandiat balada ngayap mga itay bakta nga ki kur ki jat ki bahiyang samjong uru kin leit lut baro dakan maaf ha kani gawai ada pikwa banong leader ne pikwa banong kapten ne pikwa banong guide social media pidi banang ru ban kontrol aset pet bahai ni post jong nu Jason Ram uni banang bahan penset tangba kato sisien ba ukran kumto ru yang nga su ngi pidi bangang ala bantem ya kinong buot jonga lada di bangamla bantem mi kinong buot jonga ti ngatrai kai ke banjai Jason Ram ngam tip syu andre ngam ya thu igata ti hadu menta ngangan ongi pi uniu Jason Ram ro nei ngangan ongi pi la wi kini video di mas tho bhayel dia pi le banbit an biang business la jong tangba lada phim song tho banlong guide la ne banlong kapten phim la bang control ik ti nong bot jong pi dakan ma pha the jai yang you are the number one you can take your responsibility pidi masong tho ikata ngai la dia kinong buot jonga control ngam kwa hiru baki ta kinong buot jonga ni kin le u yame Jason Ram midi masong tho ikata na kani kada nga control kinong buot jonga na kani kada hadu menta memem semla jai namar ngala I am the one I can control my followers I can control my viewers that's why I telling you more the truth that's why na kani kada ngangan umi pi social media pi pencit kelumar dada film don ni kata responsibility bandon ni kata control the power of control of yours never to compromise with me sto na kani kada ngangan umi pi Jason Ram bat kinong buot jonga empat long ra teng idom ibitar le comments pi ngas pani pi mo ngas pani ka jing comments jungu ni haneng ngol rada wot kri hanengan le male ISIS pinom dam ma pi ga pe mentai ka video jungal dang pani kata comments pinom bitar ni liak mai udah wei dia mau liak bon komen singa ngapen thot ayu liak ngakaran ayu liak